Buto obolambaire mu buliri. Olambalira kya mabunda, olambala kya mugongo, olambala kya mbavu, olambala kya mutwe. Nambalira mu mbali muno. Ayi muna mwaya butisawe no motya. Anti mpegano puti efwasi yenali mpereramu bire bijirenga bikolaki bimalage ekifo. Nseno bwavu omuntu afanga ali kubona wategere kiri kuyita ngozi tabwidanda. Tuli kusaba buyambi osobola okutuyamba kuku Ayubu ono tomana kola kolina kasobola okuyamba okukisobola mu bwe yawona yaba bulungi yalabira famire ye yali musada mulungi ng'alina abaana n'omukazi aye buti kirwere kyamufula masikini. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Omulungi ali kwa media. Embera wuli kujibona ekyo weri mbera kinungi. Mbera ya maziga. Nchaire ku kumuganda wa ifono Ayubu. Nayafuna ekizibu ekitategeeka bulungi nga wuwira bino bululicha enda yeyongera okuzimba enda yeyongera okutumbeera alwina kunga omusada aye biremye. Ayubu ono yezalibwa nga mukalamu bulungi no era agire nga akola n'emirimu gye yafuna n'omukazi wendogeyano balina abaana mukaaga aye ekizibu kino kimufuire masikini nga takeyinza alina abaana nga wenkoye mukaaga ebuti batyaime waka tibakajja ku isomero waka basolera nga bazira mmere ono yalinga omuyiiya ng'aje yapakasa wabula yakwama mwaka mulamba yafuna ekizibu kino tutukidi bulungi enda yazimba tutudi oba kiddaado oba biki so nga Why media bambi tumukyalire kuku mu bitundu eby'emayuga eno abaidi ekityerera yendi twaye kuku na Ayubu hatukobera ebintu byatandika bitya Ayubu ebikuluma biruma nkwaga ine ngano bwe yanike Ayubu ina akayumba kayitaka aye eno yendi Uganda ba bitundu bya busoga akasana kanji ayitaka asobola n'akabaamu atuyena yabo oti ajja kufa so mwagaine wano kumbali embali eno mu nsiko mwafuna ku kapewo okufuna ku mirembe Jehova kifanti kifai clear aye tudda kutambuza mpola Ayubu atobulere bwida butya nali ndigano omuluvuka yeida yandeta wano ati nenda kumpangira ku matafali unza gazira bizibu nda kupangira matafali tiento tukole ti tukere bwacha kuncho twakera kaje twatandika opanga matafali we balete ekyomusana twalya yenga kumbe nze byendi kulya bikambwe awo bulwaire bwatandikira paka na buti
tukobere ku kyalo kuno wavirawo okwidda kuno tutandikirawo okwidda okuva kuno nze muzeeyo wange anzaala yazaalibwa Busiki kyalo ki ekyalo ekyo engeri yentaakulirayo tikiyidi bulungi aye yatukobanga ati nze nzaalibwaga Busiki era yeyava yedda yasanga ku kyalo kino ekyebusenda yafunira awo bamaama baifwe yatuzaalira awo tukuliire kuno obere wekoza milimo ki ku kyalo kuno emirimu gyange nga gyakupakasa kupangira abantu matafaali kulima olina olubimbi lwo nga nze ndida nseka muyini nenda kuntemera ku bikaado nga nja ntema nenda kunimira ku mu bikaado byange ng'egyo n'emirimu gyenkola gityo yakweyiya bweyiye so muzeeyi yajja okuva obusi okwidaano nga ebyo byokusoma byalema muzeeyi yansomesa ku paka kyakuna yakangaawo era okusoma okwange kwakola ki kwakomaawo tikweyongera mu maiso so omwida kuno watandika okolanga emirimu egyo emirimu gyeno egyokola gyewafunamu n'omukazi era omukazi namufunira kwene kuno wakukyalo kwene kuno mu mirimu egyo namutoola lubali awo ono yolina yena omulimu n'abaana bameka omukazi ono gwenina ye gano mulimu n'abaana 6 omukyalo no wajja okumufuna nga yafumbirwako awandi namufuna nga azira ku mwana ayitidyo baba yali yafumbirwako obabbe aye namufuna nga azira ku mwana nga akaali muwala muto so mwidamu abaana waka so okujja onokukoba ati dojo omukubira ku matafaali ekiseera ekyo amatafaali nagaali nga gava mu ssente ku kyalo kuno nga ne bizinesi eriwo yandeta kumupangira kupanga tanuulu kiseera byegali okola ojja wapanga ku tanuulu mpangira abantu amatanuulu nayokya yali akusuubiza akasente kaimeka akasente tekakaidukira bulungi aye twali tupataine emitwalo gyali 7 okay so kino kyali omwibanga ki kino okubaawo gwali mwezi gwa kutaano okay so yedano waka wali omwidi bulungi nga yali musaada wa muvubuka yali kayanga yange katika kali kana nga nakakuba amatafaali yakayi tujje tukole ojo nterekeze tanuulu emirimu gino gyemu egyokola ku tanuulu teza tanuulu olya ku mulimo akuwere mulimo nakugulira emmere oba ova waka nga oliire emirimu egyo akugaire omulimo nakuliisa tudaga nti oba kabiri nja kuwirayo eka ndye kyayi nga mulikola babaleetera awo ekyomusana babaleetera so tukobera olunaku lwatandika lutya wotuuka ku mulimo bwentuuka ku mulimo twatandika okola baleeta emmere twalya twamala okulya emirimu gyajja mu maiso emmere mwalya saimeka mwana buugi atandikirwako oba buugi atandikirwako twamunywa baleeta n'ekyomusana twalya ekyomusana yali mmere ki kaali kawunga eivu eryali ku daalinda ginenaana nga bataire mu biringanya byomumaiso
Mirimu twakola omulimu omulimu ogwo gwawa gwabitawo ekiseera kya mwezi nga mulamba natandika okuwulira munda muno ngende eno enkadambala yafumita ng'omuntu aliira ebidandaali bwengulaku obukenda yaba otyetereera ekiseera bwe kijja nga kikola ki nga kyeyongerayo bwe tutuuka mu gw'omusanvu Yakoba bitimona naawo tukoze eki tukugumiikirizaako akambugala nga tibikayenda makerenda tibikayenda mbu anwako olubirizi nga bwobeera olwangaku byakola ki byatowolokoka bwe tutuuka mu gw'omunaana Yakoba bitimona oliisaaga oba ofuira muno munumba fwa yantabukira ino bambeeda bantwala idinda. Okay, byakutabukira ino embeera yali etya ki ekyatabuka? Ekyatabuka zeena nali tikidi munda muno kubanga engeri yebyajanga nga bijja mpola nga tidi nti oba ki nga bikola ki genda ezimba oba nga yetogosa mule wawiro oti eri kwetogosa etogota yazimba yatowoloka mukamuku yepika etyo. Okay. Ekiseera ekyo nga bakali kutwala idinda wali ngofuna bwidanda biki wali okwesa kuko maina okuba oti nabonanga biri kuntabukira wali okwesa kuki nga nja ku mukiriniki nakula ku makerenda namiraku byaba oti bikola ki bindeka kati mu gw'omunaana byakuba bitibbe tibyakoya amakerenda go bantwala idinda nga tidi kifa ku nsi twatuuka eyo bantaku amaadi mwedwaire inene bantaku amaadi bamala okuntaku amaadi gawaamu bandidandaba nairamu amagezi agategeera bambuuza ati kyekikuluma kunze ntyaniya ati wekakasangania ntyaniya nebeire enuma ati nga ife tetuli kugibona tuli kubona bizimba muki munda ati muna eno ti aniya tinekola ki tinekuluma ati agantu gali munda muno aye genda kukola ki kugasalamu batusindika ku sikaani twajja basikaaninga ati bizimba ati ekindi kiba kiri mu kansa ati ekindi kino kitono ati aye mwire yeka muje mufune sente emiliyoni ndala n'emitwalo gatya 5 muje emulago bakulongoose ange ekiseera ekyo nalinzira kasente awo otundire ekiteera nfe era twepakira atwalinzira sente kati omukaire Yakoba ati be tujje kuweno owalo bamweta Sekide ati Sekide biba bizimba bana ba Habo abasaga ba Habo ati biba bizimba ebyabikolaku era bijja kukalabo kale twajjayo bampaku ebicupa esula emitwalo gatya 2 bampa ebicupa 10 byawaawo ngayezira era ebicupa ebyo olwawaawo ekintu kyeika gano kiti kyakadambalira gano otiibaale kuba kati abantu batandika okuba ati musaade eyo kikidadde ekyo ekimusisa ekyo
N'embavu dido dize kuluya liweire ku enyama kyo kidaada. Abekyala bagosomera mu baasa. Kabiri eyo owase kide titwirayo nga buli muntu kidaada buli woja nga niwo obulitambula mu njiro omuntu akwemereza ati ebikuluma ati obulwaire obugali ababugonya omusaga ali egundi nga tomukobera oti bino nebinuma kuba potinze nkoze ntya. Awo baganda bange baleeta amagezi ati mona eitaka tirisinga ki bulamu tundako olinako otaasa eki obulamu neida nasala kwawo emigo 10 okuva kule ku bikaado pampa akasente kawaawo ngezira kikyuseemu awo bulwaire bwatapuka bankoba ati mona oli kudemera kuitaka ayo naabo kali kufwa nga ife tutunze okukola muki mulumbe lwo tunda natunda kabiri okuvaawo paka kunjira bampa miliyoni ditya 2 natambula wajje emulago tyajja tubatambula wajjawo najjanga kubasawo abagonya ebidaada ayenga gabampa obulezi ndidukana nasesema ayenga oguntu gusigala gano wano guti ekyavaamu kuba ati ekyo kidaada kisibe kyenda kukisimulula abeetemaku emitwe ati ife ebyo tubisimulula wojjayo bakulyaku bulye bwa sente era ekintu kisigala awo kiti nga takisibulwire ede sente badikuba daawo buti nasigala kuba bwawo aitako otunze era towonye osigaire awo zakyo inakyo kiro ekikajja mesu kikakuluma Katonda wange tiwe olowooza ki ekikuluma ekinuma amazima gali nti bampa kidaada ani kazi yali awo eitala awo nafuge twapanga amatafaali mukazi niya ngaakulanga kibanga neyafumba olowooza yali akulanga ki wamuloba tikulimbe nti oba namwendaku oba yanendaku yankoba ati nkwenda nadeema oba namukosaaku ewe okubonaabonako neisanulye yeyenda oboneebone mwena asanuke boneebonere irala eza kyewamukola ezira mukazi ono yali mwene mwana yakweta mwene mwana yakweta okujja okumutalira amatafaali okujja okupanga amatafaali muvufuka oyo avuire awo kumpi wano akayumba ako omukazi yali galega eitale aye omukyala tabiwulirako nga abekyala bamugaire ensedi abekyala tibazakyama atiwa wagundi ekidaada tabiwulira yabiwulira yajja ne ku poliisi yeripootinga yajja ewaabwe yayeta baba we bajja ku poliisi ati bali kwenda kumenera makambo nze nawe omuntu w'ekidaada aye nze bye baliko banze tibiidi nga kale tiyakigabako aba yayitaidde nga aligaba kidaada olyamukabuka ati gyomuwaati nga taidde nga bijja kubaamu bityo budi omuntu aide eidagala ly'ekisagala libaizibwa asobola okuwa ati gyomuwaabulye aye nga taidde nga biri kujja kuvaamu biti yasooka yagembwa embwa yafwa bwava ku mbwa yawa omwana wa mutabani
mutabani yafuna omukazi nga yaila n'omwana yakira omwana yafa bamuziika Igunda awo. Kabiri avuire awo ize kunze wava kuyo tudi yaizaako kabe ebisabise eno Katonda naili ajja okwiraku oba olibo betaate otimpaako otudi muzemu amaani ndakulekera okunywa amaadi ekityerera aba batyere bali bagaba ebidaada njalekera nga tibakityerera bonabona tyerera ife tukuze bamuzeeyi bagiire okufa nga ife tuli okuva kuno paka kule tusiibe eyo bwetuva eyo niba naife twasiiba eno ngaye tulya bulye twalya ffeno walabaani wa Musoke kino ekyalo kyonna kyonna nga tukitambulaku aye ezira yalwalaku nti oba azimbye ebigere oba ki oba afuire kulya ffene wa muntu oba alire mu maka ga muntu ezira. Kale omuntu yali kwa YY Media ndi yazidi olisigira ndi wa muzeeyi ono yafuna ekirwaire ekikaliwo okubanga yategebwa kidaada mbu yajja amwidwaire kule Idinda bamuka miliyoni 4.5 miliyoni 4.5 kisero kyali yadizira ngaziza gwakola pakasabu pakase kulimira abantu mu Masamba so yakola kwira waka ekyambi ekiriwo nti bwe yatunda akataka ke nga ali kwenda okufuna esente d'obwidandabi tiyamaana ajja mulago oba oliawo ate yamala yajjana kubasawo ab'ekinansi ab'ebyalo ab'ebidandabi ebidaada nga alowooza ati oba oliawo banaamuwonya esente dawaawo nga tawonye ekiro ekikaaliwo era kyeyongera kumuluma. Yatunda ebyo byonna byonna byawaawo yatunda akataka ke yalinako yafuna mu sente ekyembe mu kifo ekyokujja emulago ng'abasawo ab'Idinda ebamukoba ye yajja basawo ab'ekinansi bano ab'ebidandabi ebidaada ng'alowooza nti oba oliawo banaamuwonya esente dawaawo lyatunda itaka nga tebamuwoniza ali wano gayira gakomba azira buyambi bwona tomana iwaali eyo osobola okwida bamuyamba. Omwami ono yali n'omukyala yabalina y'abaana nga 6 aye olwafuna ekizibu abaana baava ku isomero buti bali waka tibasoma ni baba yali yajjanga n'apakasa n'abayiikiza ekyokulya waka bamala n'olunaku oba 2 nga tebafunye era okutoka waka ekinaniriza obukeke bwa mugo bwe bajjanga babawa omukyala we bajjanga bamuwa ng'ayanike so embeera tinungi ng'otoleko ekyobulwaire waliwo n'ekizibu ekyokulya nti bazira mmere so tomana osobola okumuyamba bambi kiyeyendera yali agiire kukola anonekeza abaana be akawunga ebizibu byavaayo bino so buti olumuzibu otya omuntu wakubuuza ati olumbe lukuluma lutya omukobera otya nga bondagaine gano ntirambaala kola ndaga bwabudage nti paka obwire bwona omusana gwona nze obwire bukyanga mpona wafuuka mulogo ndio tenafuuka mulogo ayo okwemerera eddakiika 10 tisobola wenkoba nti ntyame kunti era gano ndwire weino leero titenduke kuwaire buto obolambaire mu buliri
Olambalira kya mabunda, olambala kya mugongo, olambala kya mbavu, olambala kya mutwe. Nambalira mu mbali muno. Ayi muna mwaya butisawe no mwotya buhokire. Ngotwere kwenda okwesiba nti yatumbeera yazimba nene. Wawandi wobwiranga kwakuluma. Eziraga ndi ganuma. Okwiso isoti oyisa bulungi. Ndikola ngo muko osika busike. Ndagenda wale nakuba ekifaananyi nga ndibona okusika busike oli kusika busike. Anti mpegano puti efwasi yenali mpereramu. Bire bijire nga bikola ki. Bimalaga ekifo. Nseno bwavu omuntu afanga ali kubona wategere kiri kuyita ngozita bwidanda. Uti okuli oli otya emerere ejawa kuba ndibona red enda yazimba oti eri mu emere nkakanavu butiwe yoli ejawa ereja ndiaku endala ekuluma bayenda okulya olya enda yakuluma wotalya endala yakuluma ate nenda yasigala nga ekuluma wasigala nga oli bwa mubulumi bwerere kubeta okubona abona super. Tonda wange so tofunia ku mirembe. Zira mirembe nze nkoba nti singa yampa butwa naafa mulundi mulala yaleka kumbonyabonya. Weba yatubona nga tulikweyogeza bino bambi nakugemerwa ekisanga yenda okuyamba kuwa woli obubye ino wokuba oti wano wenenda banambe ndeno ndi bubi ndi bubi eno kujja mu idwaliro endeeta owoloke uba kukuba eno enema ende yesigala nga era nzimbu ende eno era ye yaleetaku ekirowoozo ekyo ekyokujja basikemu amaadi ayi muzira maadi ate waidukana era esigala etyo twandina onakubiriza ebidukana era ende esigala nga ekaali waigulu iyo kale ebanga etowuluka ibire ebiri mule munda bisigala nga bikoze binankani nankani agagufulu mule munda gazimba mule munda. Tanda wange oyo butyo yakukola ebintu bina family ye bali bulungi yakukola bino family ye bali bulungi. Nzira kyena kulimba kubanga bembonaku abaliwo oku n'abo buyumba obwo bubiri kimwali bitwe byekyalo seno oli ku YY Media ndi yazidi olisigira owaife busedde mu bikaddo ndi mu bitundu ebyekityerera mu district ye Mayuge. Mayuge eno esinga kuba bizibu byendeeta tuli kusaba buyambi osobola okutuyamba kuku Ayubu ono tomana kola kolina kasobola okuyamba okukyosobola mu bwe yawona yaba bulungi yalabira family ye yali musaada mulungi ng'alina abaana n'omukazi aye buti kirwere kyamufula masikini atyama wano abaana tibakasoma wentuukire nga nijokoni muzira muliro kikuba n'ekyomusana bakaali kulya giri kujja saawa 10 ebaza kiraga nti banaali ekyomusana n'enaku n'obwavu eri maka gano so kona osobola okutuyamba ku mmere
kubulwaire Ayub yasemba nga mwidwaire ekulu eri edinda bamukobye aje mulago ayenge mulago basobola okwenda miliyoni ndana n'ekitundu oba okujemberye yali aza sente ira mu kyalo wote kujja mwaka mulamba obulwaire bulina kubweyongera ende ezimba enda yepika alina ekintu ekyati amawana tukivaawo mbu kyesiba bakambwe ekidada kye bakisiba abanani ali kisibula katonda wange so tuli eno osobola okuyamba koko kulako akolinako tomana mu mwezi guno gwa Ramadhan katonda asobola okugabirira ebisingawo mu bya byonna twenda okubona nga tuwana tukyusa kubula mu bwono ava mu mbeera eno ey'okubonaabona tiyatondebwa ati kisobola okuba nga kyakolebwa muntu aye nga wona batukola ati wangulawo omani gabaawo omumani naali n'amagezi gona osobola okutuyamba kuku ayi tiende ni bakoba ino ali aba baino bakoba baje pastor ili sega magaleno na ba pastor kubona babibaire mwino buli kantu bagirewo aye nga kyenda bwidanda bibuli oti bwa mwido baje basale ebizimbe ebyo ebiri mu nda babone tomana so nekyo koina kukona kono osobola okutuyamba ku mukwano gwe ifono aye mbera ti nungi sabuti walwala osiba gano mukati wano na wali kwempewo amaka gatambula gatya mubaawo mutya okubaawo abaidi okubona ku olwisi nakakuwa kwa kebitano akolukumi wafuna ekiro ya chada abaana babaawo chada mutalire chada ate kabiri gabagali ekindi butinga toteraire zaisubi y'abaana kwerayo kusoma akasente kanava baba oli ku kyabulamu mwanisa obulamu okulya nenda butedi nasomesa abaana era nabasuula awo mumwena musome ebaba bingi bagwa buduuma nga batyamaawo so kyoli kwenda otyende kubitirireko obulwaire buno bukwegeisa ki mu bulamu bwensi kyekyoyezeemu nokuba tyotejja kukyerabira wemba mponi omuntu nigalempa omulimu gwere gwakakaire ati risiti ali bereda ku ekitundu yampa mwene nerisanga aye atandisiisa so tekirungi kujja nga oli alya kyona era oli erabira tadali kugabula ekibumba wakuba oti kino tebakiteze kandye ebikaba bamunsi towera kolega kati sitani yankema omusota yeggwa lumaku ategeera okudooma era ategeera kakyako yeira livwanzi woba olambaire munumba omwo ngaoli omwo oli kubulira okwekulungula biki ebikwidira mu birowoozo byo okudagana ekirwaire nze ngaekirwaire kitabwike kiri kuno ndowooza bwa katonda nti lwaki tantwireewo nindeka kubonaabona kubanga nzira sente nti nina esente najja oba mu idwaliro oba najjayo omusawo yenayena yaba nikyankolera nzira kale oli kwa Wai Media aye omukyalo yakobe okubanga neyakuwa kino tibabeeta akuwaire mwerosi nti bakumusoyasa bigambo ebyo buti mwene yajja ku poliisi nakati balikati nawawola ekidada kyekyali ku poliisi
bakweta tibandetangaku era ezira gwe beetangaku yajja kweripotinga ayitaga banku kidaada nga dirembwa deyawa daafa yayitiramu omwana kiboneka omulimu agufuniyemu nange kiboneka yabandi bafuna bikola ebibi ebyo bafunamu emaama kikambwe ate buti wano wooli awo kali kutundawo nakayumba wekali wona batunda paka kunjira ne wooli wona nakayumba mwekali buti ojja kubawo pakali bampa omwaka mulamba oba akulinda ofe mala atwala ebintu byo eri aba abandi agula yakati esigala ngaokolesangawo kaita ofa nga bampa omwaka mulamba n'ekitundu kasira diwaaku nze nga mbona yenja tonda wange ojja kujaga buti olina bwoteeseteesa okujja ate yaliwo genteeseteese nti gano genajja era mwene naabonaaga okunta mmere kiyosinga okulya ekutambiratambirakoko n'olyako noko bwotindire kwa kamere katooke n'embooli katooke n'embooli aye embooli osobola okulya 3 nikwe mba timazeewo engandiireku oba 2 dagemerera obulamu kikambwe mpisigere mbeere n'olukumi tidde kyojja kugulamu ojja gulamu ki mata ate amatono kankuwe kudangidde lino nkumiina de nkumiina mulimu kaki nda ntegeere nakugulirako ku ekintu kyakyona mu bulamu ngakulaku eggama eryamata ngulaku n'ekiro ey'obubooli ekyeigulo kibe nga kiwire wano mukyalo omuntu okuva enakuwa akayitaano weire ina okuba oti ogira naaviirewa ensanuka okubanga oti akugaire bulamu kubanga oti akugaire bulamu aba akugemerera olunaku lulamba katonda wange ono kale nze kangolole abalungi abe kwa Hawaii Media sendi kugola nga nsaba bambi obonanga ensonga ya Ayubu ekugemyeku nkusaba bambi omuyambe olakwenda kolina embere muyinze ekibeere kimuluma azakainako yafuka masikini yetunda ku ebyo byona byona akataka yatunda niwaali niwasula wona yatundawo oli yamuwayo nga mwaka mulala kitundu obwidde ekiriirwa abanga ali mukuba ati kaita ovaawo nga ze ntwala itaka lyange fe tusaba Ayubu atavaawo katonda asigale nga amugemereire ayo osobola okumuyambayo kuva ku bulwaire emmere waka abaana tibasoma bambi osobola okumuyamba Ayubu nze ngolwaire kanje
ndakogera kuniba nange tubone we naba yakyo kyona obuyambe abona ndakwira we naba yamagese ke batuwairera ndakwira bawulire kalese ndakogera n'omukyalo oyo ndakwira enga osasa bikuluma mbira ti nungi ife ja Southside kuluma amabonda gazimba wabula endolo yakubula wala jana aibutiwo wazimba ekintu so kyoli kubita mutu kidi osoko oti banange tibaidi kyende kubita mutu kidi ko ife Katonda tugesa nalusazi enda ya tumbereti da kulula ku mutima gabo nango osamirembe aibuti lero ngeiwoli oti buli lunaku omwezi myezi byayo lyoti tichikako so tudi kyoli kubita munga kine naino okusinga nibyeto bitamu aye Katonda akakukumya alina ensonga so bamugumu otafuna birowozo yabyo na bibi Katonda alina ensonga lwaki kino kiriwo eya kikola era Katonda alina ensonga ebya Katonda bizibu omuntu asobola okweyina nga tedi kyamutegekaire buli luwolira oba buli mwana olwabona atali kujja ku isomero koli yene kikolimu kimujjaako kuba ne yakusiira ani ati wandebere ng'oyamba abaana bo. Eno Wayi Media yaida kulema subscribe liking sharing eno Wayi Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busade